i-anti-sanction march le kimi mina ngibona nje ilize iyize ebantwini kudelela abantu lokuba yeyisa ngoba inhlupho zethu zonke silazo azenzwa ngama-sanctions. Umnangagwa wakhuluma emasono wathi ama-sanctions uzalithuthukisa leli lizwe kungena ama-sanctions ekhona, but ehlulekile ngenxa ukuthi ebona ukuthi uyehlulekile ngoba into zonke azenzayo, ngoba i-problem esilayo, inhlupho esilazo eZimbabwe ngezobusela esingathi corruption yinto enkulu ebulala umnotho weZimbabwe. So ungakhala ukuthi ama-sanctions la siwathwala imali ngama-suitcase emabhenki wahambisa ezitradini. Ama-sanctions kayisiwo abulala abantu, kayisiwo avalele ukuthi abantu bademonstrate. Njalo ama-sanctions siwathi ayarika ama-elections ngoba ama-elections la vele ama-elections abakhona arikwa yikubona ukuthi vele abantu ama-investors abaphandle kwelizwe kabayithembile ihulumende ekhona yikho bengazuze bakwanisa babisa imali zabo lapha bazothuthukisa ilizwe leZimbabwe ngenxa ukuthi abantu abakhona iZanu PF government abathembakalanga, abantu abangamatsotsi abangala ubuqotho. Njalo le mthetho abayibeka esikhathi ama-monetary policy ama-monetary lokuze nabo ama-policies zabo atshintsha overnight, avuke etshintshile uzothiwa i-US$ isasebenzi. Nxa i-US$ ingasasebenzi kulabantu ababebuye besuka amanye amazwe belama-US$ sebetshela ukuthi bayiphiwa ama-bond note ko imali engathengiyo bephiwa nge-rate e-government. So vele ama-problems ethu ayisona ama-sanctions, ama-problems ethi i-government ebolileyo, i-government elobusela, i-government engakwazi ukugcina abantu